Jackie Chan khovel kung fu martial art star. Jackie Chan ming tak chu chan kong sang ani a nis April ni sari sang kha zakwa som nga pali khan alo pianga Hong Kong actor, action, choreographer, comedian, director, producer, martial artist, screenwriter, entrepreneur, singer le stand-up performer te ani kopvek mai chin ani kumsang ka zakwa somruk achanga film changchanin film za somnga chuanga alangbok chan hian Hong Kong Avenue of Stars a le Hollywood Walk of Fame a star ni na adong hial ani chan hi pop la shang cartoon le video game sa te alang na salhe a film alo chan to chen khata theme song te po ama zai vek ani a zailam po hi ati thei viau mai ani early life Jackie Chan su April ni sari sangkha zakwa somnga pali khan British Hong Kong a alo pianga amhing takhi chan kong sang ani a Chinese Civil War awanga tlan chia a Charles le Lily chan te fapa ani powa Cannonball tia chin ani a achan chu ano pan lai hian a harlu tuka alum kwal vel reng mai chin awang ani anule pa te chuan Hong Kong a French ambassador ta na an thoka chan chuan Hong Kong Island a na hua primary school a akal china atira a fela ti chuan anule pa te chuan an chultir ta ani kumsang kha zakwa somru khan apa chu Canberra Australia American Embassy titan head cook na thok turin akalta ani chanpo chu China Drama Academy a lutir ani tazoka Peking Opera School a akal taboka chu master Eugene yo nadin ani chanchuan azir ngor hle maya martial art le acrobatics chu alo thiam ta viau maya anhuwa the seven little fortune sami loni veta ani hei hi anskula performance group zirlai chabik chiaute infin khomna ani a chanchu group members samo hung le yon bio te nen chuan inchan chatak an loni chhota ani ti chuan an pathum chuan three brothers emo three dragon ti an loni ta ani film industry a aluve nu hian chanle sumo hung te chu hapkin downer master Jin Palkim hena anin zira chanchuana black belt azir thlengta ani kumnga ani in filma alang chanto a kumriat ani chuan film shanga alang tanwal mai ani kumsom basari ani mel chuan Bruce Lee films Fist of Fury le Enter the Dragon a chuan stuntman ani chumin hudaya ama film big chu achang veta ani kumsang kha zakwa somsari panga khan chanchu fiam thulam deu sexy ve deu bok comedic adult film chia achang veta chu all in the family ani a happy ma hian chanchu ruak te po in alang ve bok Heflim in swal pakhat ma omlo na achan chun ani Jackie Chan chu anhuwa sex sense danga po alang le thau bok kumsang kha zakwa somsari paruka chan chu anule pa te omna Canberra a akal veta a chuta chuan reivaklo diction college a akala construction worker na athok ngal ani chuta achian thar Jack chuan Jackie Chan chu anwaya atho tirta a ti chuan Jackie Chan chu ahming lema little Jack ti ani a chu anwa atoi zongin Jackie antimai china ti chuan Jackie Chan ti in ankau tamai ani kumsang kha zakwa somkwa toplama chan chuan a Chinese ming chu Fongsi lung ti in apwa chale a hei hi apa original surname kha Fong ani wang ani film career Jackie Chan hi atira chuan Bruce Lee film Fist of Fury sangkha zakwa somsari panhi le Enter the Dragon sangkha zakwa somsari pathuma te stuntman ani a ama science stuntman omzia hi soifia deu ta phot ila a omzia chu film renga anlo omlai achang tu star le midang te ngamlo apiang tisel tu ani a anmani ang takin an cheya allo omlai apianga an io tu stuntman hian antizel mai chin ani ana arum khop mai
Bruce Lee po khan angai sang le in arin kumsang kha zakwa somsari paruk khan Jackie Chan chuan Hong Kong film industry film producer Willie Chan he na chengin telegram thudon adonga Willie Chan chuan Loway film directora changturin aron som hi aloni a Loway hian Chan chu John Woo film Hand of Dead sangha zakwa somsari paruka Jackie Chan lanna alo enve to a amidu zong tak ni ngei tur ani ti chuan Bruce Lee thachang dal tu ang maya tilar atumta ani Chan state name chu Singlu tia thak alo nita a Chenglong ti chu Become the Dragon ti na ani achan chu Chan hian Bruce Lee nen in an na nei tam hlea an shat wanga lo ni ma se an film siam chu a hlotling lo ang reng hle maya achan chu Bruce Lee style a che tir zel ani si a Jackie Chan chuan Bruce Lee material art style hi azir thiam vak bik lo ani chuti chung chuan Loway chuan chu tiang deuh bok chuan asiam non le chala box office lama tlem chuan a involve ta deuh ma se chanalar na film ero chu kumsang kha zakwa somsari pariat khan Snake in the Eagle Shadow ti chu achang le a alo hit ta phian mai ani he film an chan lai hian Chan hian film shanga statman alo changve nual boka a in deilo le maya ma se director Yon Woo Ping po in Chan chu stunt waka lo tho laklo lai te chu ti zo lo aphal sakta lo mai ani heti hun lai hian fiam thulam tel deu kung fu comedy kung fu January lam chu Hong Kong a alar viau maya ti chuan Chan po Duncan Master tia changle ta a chuta zet chuan mi te mel shat le nge event a hlo ta le mai ani Chan po Loway studio lama alo let phe vele ta a lo chuan Chan po hi The Furious Heina ti ko direct turin alo pui ve bok ani Willie Chan khan company achwa santa ka chuan lo chuan Jackie chu abula thokne turin thurona lo pe vereng boka Fearless Heina part chuwa achan lain Jackie Chan chu abang ta thut maya Golden Harvest lama in swan pheita ani Fame in Hollywood hun in herzel nu in Chan po chuan a Golden Harvest film number Who Am I ti kha ani kumsang kha zakwa somkwa le pakwa a Golden Harvest achwa san nu in Chan chuan kumza ni a PlayStation game an siam apui ve tari a ti chuan a western action comedy Shanghai nun ti changturin Where Wilson nen anin kopta ani chumi nuwa Shanghai night sang hi pathum an chang chunzoma Chris Tunker nen po khan Rush or chu sang ni le pakhat an lo chang dun to nge the 20 sang hi pani le the medallion sang hi pathum po kha alar puin a hlotling hle a kum sang ni pali khan Around the World in 80 days ti alar pui le bok ani chuti line Chan chuan ama film producer company JCE Movies Limited Jackie Chan Emperor Movie Limited chu Emperor Multimedia Group EMG ne na thok dunin adinta ani personal life kumsang kha zakwa somre panhi khan Chan chuan Lin Fengjiao akaloin Lin Taiwanese actress chu nupuya aneya anpapa JC Chan po zai thiam le actor thau ani fanupo eleni ye labor chu kumsang kha zakwa somkwa le pakwa khan an nei boka kumsang ni pakwa khan Chan chuan honorary doctorate chu University of Cambodia achengin adong tabok ani Chan hi Buddhist ani a Cantonese chongte German Korean Japanese Thai Mandarin chongle English te athiamani ropui le mai chuba ka Chan hian football lam hi angai na ve hle maya Hong Kong national football team te
England national football team tele Manchester City te chu achan het bur mai ani music career kung fu chau athiam me mokan ti lain zairam po hi alo ti theiviau mai peka Jackie Chan hian ano pan lain Peking Opera School a khana vocal lam alo zirna savele china kumsang kha zakwa somriat khan a professional lama saber chu alo record veta a Hong Kong le Asia a chuana zailam na zong alo lar vel he mai ani kumsang kha zakwa somriat pali achengin album sposom ni a release to nge a hengchong Cantonese Mandarin Japanese Taiwanese le English te in azai thevek mai boka a film sanate hian theme song chu amasak ani deu zel bok chana la record masak ber chu Kung Fu Fighting Man ti kha ani a The Young Master Sangka Zakwa Somriat Kuma theme song ani Police Story Flima Cantonese song Story of a Hero asak phei chu Royal Hong Kong Police chuan anhla a anthanga police lak recruitment advertisement atan kumsang kha zakwa som kwale pali khan anda ani tuna hian Jackie Chan hi khovel film star a sumla lut number .2 ni in 50 million a hui lut ani